Nere malakan yam kan nas dial kontin barwani lingwaseme biya kamal kan Nuer TV channel. Anda manduni shan kol sinyamle no roisin gwaseme. Wala shanka badaka paibada kron kina dangro ide jandangro ide bakel bana report me bana jeling. This is very important report, by the way. You can pay attention. Bana right ke ken kui kwari dangro tinen kon ketini al gwaseme. Ka bonti gol chicken man chala da kuumɛ selbe ke miyadi chicken reja ke chicken lokko jan bana ko enana. Kan kwa dangro ramanyam kuar UPA ke United People Alliance ne paganamum ramro de menen jen magwasamo jan kuar NDM ne Dr. Lamakol ajawin bikon mendan kitin chicken kalat bana kelim gwatame ke je report mene guru jin bro de palpin ke lengden ken yamba right ke kui United People Alliance maraike apaganamum kamanan chicken lat ke kui self ke miyadi ki ke kui inquiry. Very important message, okay? Very important. So Sudan opposition coalition la the United People Alliance KUPA sike short ko de ne dial de kamat gwatkel la inclusive political dialogue me balat rar alo chabla re which ke juba nay kon dial men cha cholo self ke miyadi eno take man mugorka ka bon dial la political party te mat ka gwaskel kan queen kwara kana tuok chikene dial kan ga chol kan bon dial to chiken ga chol and bon dana tetin UPA United People Alliance muraika apaganamum achi paganamum gwasme chemana na chalat self ke miyadi chelok ano raja chalat gwasme jene cause bana lianga manan chikan lat anu le ngum lokane ne ja chala de jojen wonena gwan no raja tin ka Nairobi ka jen shanga joka jok chiga raj Canadian Con tin African Union ad hoc high level committee tin chal ke C5 kan bonoto chiga raj Canadian Con til C5 group tilet ke kwimal kare wike so stand te mi cha kula lat gwaseme UPA leader apaganamum chala de jojen wonena tele dol me de dol re wiki juba ngono de jodol weda dien wen mi la neutral ki wen mi mo ci tere role me kero da mat re role ten kon lat ko dien te jomo ci jala di non a jen mu gor kone en wobi malbe bere wika so sudan tene te ngone de mat re dol kana mone a cela de wona ne chet ka man a chet ka kwalu akot chet ke civil society activists kene ne dial kontin la peace partner de de tenere rajmo dino an rajmo ke dolo mo chaade lat re wiki juba ko mugoro jeno bine dial ti bugati ka freedom kaminan bi kana lat de je lat weda dien chale de la re wich ka juba ka reportan en ci kana lat gwas me ci garo jalon ka ta danan don wich yang je ka je ti manan ngai kona ci ga mat ke party dunga spilaigo ano malatke ano chichong the same thing man chalat gwaseme ban kulu weka kuumɛ spilaigo Dr. Lamakol chalado wonene ajena mandan le rode chichong ajena at this time ala Dr. Lamakol ajen kuer bon man chalke National Democratic Movement KNDM ajela kuerm ke shenga dike jok charach anono chalado wonene ko jela party chairman Dr. Lamakol ajawin chelado wonene ajene tele ko inquiry medewe wonyam ka kan tin diala kon gor ka kan ga kon complete ajene na mo che dem to medo jarwaje mo che jalat ka che top che kam kuumɛ selbe ke miyadi ka che lat win mona do den ajene agreement da na cha tani wal la twin tin peace agreement chaje de men pel ko jenne kuna la nyot direction me dan dak lama kolte gwade dan elat ko inquiry tin che mengai kone ram kel ken dialde kon te che tani ko ba mal baje no rewi ka Sudan kel ke Dr. Machar ano ram kele peace partner kene te kone tayin kamal are gwade dane chikan mal chikan tayin ke je kimi cha mal cha tan che banga je temenudi chi Dr. Machar chaje yen mulono charam dan en lamen kimeja peace signatory chaje yere wi ke juba so ku je mo gwe je no na mabo a violation kan wote kon te cha ya pinyawal
ko ngote ko de cha ya pin wal ajen ko te transitional government an walle ano bukum so Sudan betekaman but right now self kem yadit che tak to din che use ko yena da ma char che goro no te kuin kwar mbro da la che kula do wonene tel ram mo de yen ka jara me dane ta mal ka balara no te ko kuin kwar mi we che kula do wonene ajen bikan election ba je boycott che kula do wonene boycott me lo de no ba kuin kware ba charge blat so baroda wo ka kuin kware che kula do shede lat karwade bala da bondial chela do di ano kuin kwar ba kap chong che bo nyam animi che part dial te ko ne charo register sikana do kumna lat ke self ke mi yadit charo en weke den agreement da no lat ke no te kuin kwar ba lat jen do bana ba kuin kwar ba kap chong je ano chi mi ko lingwa me si pagana mum chela do no she and part of that chen bo gorno ba participate unless cha mu gwa chare alaka kachi dr lama kolbo che jo ma che nyoko mun la da jenu tel mu shal ke kuin kware unless chi self ke mi yadit che dak mu char che jelun ke shate ka dol mu cha dol weda dien mi par ne diaten bine dial bu go waiten kamanda na dek South Sudan so na me mu chi kon la dan gwat man kana mutel mu kan 2018 peace agreement kana kon address kana tel mu shale mal rewi ka South Sudan kana mal beben unless cha 2018 peace agreement cha address ka cha nyoko mulat ka jalet and then be mal beben ano shika raje non chi kon diala ngajbo no ne che te ka bonto ngwande chi right no tana cha jodin charging anon ajem ne nyen tama tel ne ci kwargini kana kwan te la candidate te la no de kan rodin chung agan self ke mi yadi taram ci rodo jech gwada me ci kon diala ngajbo ci fonde kuumɛ spele ayo marai ke dakhma char ko la delegation Nathan Konen chung ka kui SPLIO chit ka kuer no yena Tenel Perino chere jagman chala do kum self ke mi yadit chala do ne an inter-party dialogue mo milat ka mo mi walat ka mo ko juba awala do jadien ping regional kana international mediation a chala tre wit ka juba ko chako be mo ka freedom ko benetin jet kon la rode re ka juba cine ka bolon ka mala ne ka cine bi chuptan bonan akan na me to ko pujino wona na ko te kuin kwar mlat ka alat ka wajadien ti UPA no ka pagana mum ci kan lada no atok no tele mugoro ba dol ba ja dol rewi ka juba mugoro ja ba alat wajadien kay nyok en pagana mum ci alat ba jojino ne ba kan force ni dial ba ka maten ngay kon medan pagana mum kan te kon te lat ka machal ketman peace initiative ngay kon diale but charge be pel cheng edan e chadag ma char charge yen ko mi gui kon self ke mi yadi mi cha ka no che dag ma char che je gwat la mal dial ko ne je ta ngene ko ken la ka yera so jem men yana tama kuni di ti ku karwa je me ku kana lat ramra dien mi chura gwasame borgad which a UPA spokesperson chiga right ka jen Thursday kanete ngwane no ne chinerwach ka Africa Union delegation and on mete ka political dialogue me biro da lat cha je bulare wi ka juba ba je lat guardian ci borgad wi la do ne gone en wona ne binay dialogue contain all political parties big participation civil society big participate women group big participate can ne contain religious leaders can kwarmane la youth representative and on can ne contain la peace partner binawe wedadien ala neutral country badol mo bajo dol tan charge budol rewi ke juba sika sifa group ci kana jogono roje kanetin konente rewi ke juba enyok kenene tela dol mo de dol particle en wi ba lingi mo dana lade kon party selbe kem yadi ne tama ajaram danan take freedom ko lede campaign freely tela rek melada tela mala rek ke ko ala jogono adrobo den mo de party kelkar wadare wikeli da campaign dar jalat couple other opposition group wana mo che chonka report an jalat gwasme wa kum selpike mi yadi che goro te malum de bere wike South Sudan so the reality kana kono lat Caribbean the same thing sharing ka United Nations dol kana dol ka Washington siga selpike mi yadi kana sharar yokana lo ndahmachar abirar ko be malba we sikan kum selpike mi yadi kana jogono ne en kuin kwar mlad yen mako koruna kelew kasha security situation shia ya address gori yen donor to buy loka yo
ko kum South Sudan tele yo ku kale defend heavily kan de kontila humanitarian assistance bogan be win to ko ken jen go dan te gitin amane de kontila yuga South Sudan bo tele kon mi jekan ga kume jekan kon yen ka humanitarian assistance cha ko jogo na me chechong ken nyam kona address ni situation dun kona rai kam ku nyen kwar lo nyenetin content rate jen waje keke no ngamal kamishe jen South Sudan che begwa akan chine de gwine South Sudan ko le collapse ke wejek so ba mala tok ba jalat lo nya kuma SPL my leaders akabera rate jen we akajen 2018 peace agreement edan e chatan gore jogde ko jene dan chene dia let keje so right now je report dan le rode tema kwa kuje no ngumbe selbe ke yadit balar ke jen message dan cha jake gwa ni biata kamal jen dan gode nywa kon ken